APHL से असोंग बेन फुलोनी हार्मोन क्लब along लीडरशिप ट्रेनिंग असाई के देंगपों लाखा क्रेहिनी फुलोनी कॉन्स्टिट्यूएंसी APHL से आरोतुम लीडरशिप ट्रेनिंग असाई के देंगपों along APHL से सेंट्रल कमिटी पेन सैमसन तेरन लापेन सरकारी रंग फारातुम चेतों दुनसी डेरा लंग कचरी अरोना लाम थियापु थाक्सिता में थान तेकांग APHL से असोंग तुम काइके अमता अरोना तेंगपेन से क्लेम पंजी लापेन इंहाना फुले along BJP तुम सैनिक स्कूल की भी पंजी पुके नीले तुम के चेतों दुन थे हाला BGR longle bidam non posi ning jepong lapen thu kedam tangar ni karibyang long thermas councilor CEM Dr. Tuliram Ronghang perangke topan ki putot ke aron kachini ne naya banglo perangke tumke amethanga ja kongdo lapen alang tumke madu aphanta karju una ja kongdo la sinele tum APHL se asong pen CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan bin rempon lo posi Samson teron na hin pen perangke thengno ning jepong pholoni pen probin tarona ki palya birta malang news tangte pini Fuluni Harmon Club long nang litum bangso amai kang nipon ke kupi amai tong sekang nipon. Jasimet awareness apang sin litum cerok to amai si dukon lo. Ladat lapen litum ka fokus na manggalan lo. Six schedule aja kong lapen Indian Constitution lapen CRPC lapen IPC lapen litum customary law. Na customary law long kaching saija ron lapen kumaman akhe tum sila customary law ateng pen $60 ateng pen kumama da khe phansi tum chingsai unjima mochar bu dokok tel hailam tum chingwai pon tum asiada ke tok dolo tribes atumang bongsi pinalam ki dokok potame tum chingsai unji tribes lapen tribes kadi angbong lam ki dokok kolotam tel lamang general court long nasi nang lapen jasimet non election da nang lepo posi non free and fair election ki pa dujia phanamang ke nile tum pini sekhe chipi pon lo non ke dam tang ong dung atum lason se otlang no tum claim lo ki thitang amen ta jokdam det BJP bunang ko po lapen komane abang pu amen dame dampo adap jokdam det lason ko kati tasila hai teng non bangani tum strict pg ki ot tasila hai a section a mokha lapen la tangka ka choen dun hedi bribery laya section a puthakan da IPC ateng pen 171 A B E F lai puthak dum che than pon lo lapen lason dokok pulotang te la punishment la so teng pen litum un an ki pachun ponji phansini tum lai tami chingwai pon lo kasim apen CRPC ateng pen tani tum che than pon lo jasimet section 143 litum police ajakong mentu si public atum ke longdon poma la so ajakong mang tum important oposi section 43 CRPC alam tani tum che than pon lo je tum police atum ke khontang ko applique tum han rai komber ni itum abang putina chini nasi kumania bang pujo aphan jong si amethang apran aphan ok aphan kumania bang puji ke teng theng da dokok polotang te hala sohor bang ke tum public kado ka bian tai tum ajakong longdon lok suppose non mane phan kidnap damji polotang te sipa jok nang ko ema didi hala sohor bang ke police ang li tum tong thek thek ko ta public pani tum nep pon cheka choklo som ni maka chong hu sita mela som tasi nep ko itum nep pon cheka pisi thana long thonam po thana long bangke men kadu ka we entry pola so teng se procedure teng pen thap pon pu tum ke aprang men da pulo la dim klong ki thir tang akar bia tuma long ke kai ke mata chortuk dam brokang dilo council tum ta hada ke pudam lo pulotang te non ladak to chelo haladak solar project long dala son dak thak lo dim klong ke thir tang hemrit ke chukim tang adim si khada kai kita la tuma mek tu bidam lo lasi nili tum pe na bangke biri puni tum pupe mate di setame dak ke dim klong ke kisik tang adim lo adak bangke pasik sak bang no lason bidam ji pulo tang te hala VGRD hal dak chelong chainong ke pangreng ke pacupan athai du hadak le bidam ite bidam hoi puni tum pudun lu lapen ison ki pudula ngane si Tuliram lo ha jong si VGR long le सैनिक स्कूल BG पुलोतंग ते लाके सुप्रीम कोर्ट पेन ऑर्डर चवा नहीं पु नॉन हो दाक के बे के चिया बंगाली तुम हाला दाक लोक पुपेना सुप्रीम कोर्ट पेन ऑर्डर दु माला ने कर जुगांग तुम मांगे जong si सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दु पुलों ते पकलांग हो CM ako jong si thekte pulontang te lara pan pachu bai banging to nang pu hek lor mati lage konara सुप्रीम कोर्ट पेन sila tum ऑर्डर के दोषी हो दाक हे मचु किम क्राइब हो दाक lake lam ka chepe ka lam lasi ni tum bang ke APHL si bang aprang ban tum ninge thiblo ki duk ke lak phasi tume ka chesong party la pen ni tum jakong thur ham he sida me aron bang othim ni tum bang ke lasi ni tum han jong si illegal mate aron ri penang pasi sak dun bom lang poten ni tum ke aron bang ke ki ot pat chik tu muchot pola la pen
hala dak nang lo so arada phanta nili choro intung alang ni tum arjap phik di la dalali chamcha tum ke toilo tulira ma tum paning je ja phan saka me ahok tet alama bangke bang hala dak tum ta statement chi pilo a local ve ka tum sia dak ning je lo je dak bangke ni tum ke pitek thelu pulo tangte la tum bang long le ka ve doi ga limati vijr along leke tum a dak kopili kheronia long doping la sonda tak se kapre dimo ta dak habar ke har long ta dala hala dak dak mon hadak mangai mek thek tik no thek tik tak kim dami thang permission agi sidame ke be ke chatum aphan non supreme court pen order do pupini pina bang bong jong si tuliram ro hang chwan thek the pulo tang te lake ame thang se ka cho bai lu lagi la pen rat phan ke bamang hulu la sila so statement ki pia pota ni tumke condemn lo inut cm la songe pa cho bai lok pa bang de la no statement pi ba topon ma rata phansi kar ja pilo pon ngar jap nang kok rata tum phansi athima akemia kam claim bole ratum longta ako ratum hang otikang bu plote chok sidat pamate di setame non itum ratum ka chini naya bangke ajale putame alang tumsi elected pote lo tengalang tumansi jakong dolo jakong ke dudum sa ke no kam claim rong pote chetherak me mi alam di leaders tum arol plotang de kopilo ke dotang hormu an bangke songja tum plote dule thotna kavya hormu si ilitum che song si rar phan ron bak nang pumati non ke dotang long le philang ke thir tang adim ko pilo ke freedom nang nang hayamada ya setel tang lomati lahaya kar bitum na lo ke dam pomuke in the name of development di development amen pen school wan po ajar wan po pule rong so pan ke palu ko nasi development lang along le philang abete ku pia development lang lage di megjang prop nang thai be poti lage development kali lomati nasi lason bang claim ke denang pu lapen lason si claim bom lang pote ame thang si lake akeng ar kong chi thum pet lu lage lage reming tung ong po phan ka churi phan chalu lage lapen rat ke non ke maju ka song banda lang le lo APHL si phansi cholang prong lo hili tum anda chini lapen ar jap duk lo lasi do thimot posine di rada phanta chini di athema ke claim jong si mesen lo polotang te ani si ke di the truth always win alam ta domati ahok pet ke claim atum ke high back polage asinale toma thengno ta nili pachini da tambe sir dr lake nili jasemet ki pudun kang tu bang kala hello herang ke tomhan ke aman pipik nei ma pu ni ka chinia tengte because copy polo pote constitution long do elo article 19(1) along ke to clearly do lo ke dia da freedom of speech and expression nang jite nang pomen ko pulo puta tuliram mana nang pomen ko pulo puta arju sida thago nang pu media tom arol ke karju lo ke che thago nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta